Kami kejung pemerintah ni keran sibun KA Sepan kekenteng. Lagi kata ke women empowerment. Kejimpen ko board ya kekenteng. Habaro kiliang. Laha ke puli putih. Lagi ha ke sain hima sima. Henry hatu mencupai kemauan. Yang ditamran bagi senran dilihat. Kesenruan kideng kejintau bakrau tu'adeng. Namar usak sitam kejimban nakabenta kihenran para kenteng. Usak sitam yang kejimpuk sediu jauh nakabenta kejintran jom kikini dihipang. Usak sitam ya kapaudan nakabenta kapait jauh. Bakal jingknim utrai sitam manla kasih. Dan penkemen ya kikuan ban yala galang. Senram simsa mat upersang ban penram ya kajing en jum'u ban siu biang ya kan. Bat usem ya kajing sa kendo nakalang nakakami bat na ubos jum'u. Dan lagi yala kajing en ban penkemen ya kiway. Lata umi tan na yiem ni ong ba undi ubriu bapa. Ni ong ubajai tu ada usung tan hayem. Lada upensitum tan yegi kuan ni ong ba udai ubadam riang. Henry lada umle pat kumta ni ong ba umdan kajingkit kli kum ukpa. Lada umsa ya kalong bantrai nebela ni ong ba umdan jinsanya ya kalong. Lada usa ya ka bantrai ni ong ba usu abang nakalong. Lada usngap tan ya ka kami ni ong ba udai ubalik je kami. Lada usngap tan ya ka laupan ni khat ya uhen pen. Di kendum lang ni dan kisenran di pasno tru sisa. Kejinglong sinrang bersisa jongki latang daki umsam ban kicimlan ladi. Ni dikenteng ni day banjaro ya kisenran di badan kejingkit kli naga benta jongi. Badru ni day banduram lagi.